Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Ya kamet yap jong unikil de ubadai unongnya local taxi lalap daki nong belas ngi haka arpu pratrik unai wing arajar arpo nakasnong sauli kabadon haka thain mau diang New Shillong haka por ko prabaji ai minstep katkum ka jingya tho jong ki pulit yagane kamet yap jong unikil de lalap da uway nong belas ngi katbo udang leit tam ding najan jong kawai kawa doi kabadon hajan kajaka kabaki tray bela. Day hakum kani ka khiliman uniw nong belas ngi ulalap yo i penban yeki mau balakha dakasnam ban balaban daki mau halor ka medyam. Marmar uniw nong bela ulalait pentip yakani ka jingjia shaki para ba ya trailang bat hadin kani kila leit pentip no shaki bor penyat shnong hakaba ki bor shnong kila pentip pat yakani ka jingjia shaki pulit jong ka mau diang police station bat kibala pentip pat syaki pulit jong ka light umkra police station. Nakaliang jong ki pulit kila penkit no yaka met jong unikil de sya ka Negrims Hospital nakabenta ban le yaka postmortem haswa ban IT no sya ki bahayeng hasem. Kumban syupen kan mau hangne unikil de ulajar ngai nado ka mit jong ka arpo hunriu terik unai wing arajar arpo hakabala suba ba ulasya rabor bat ya kakali Alto 800 kaba uju kamay manlakas ngi lalap da kinong yait lenti nagaway kaklaw kabadon hakas nong maupat Circle 3 Shillong. Hakaba yaday bat kani ka jingjia nakaliang jong kipulit kila register case ya ka ejahar bala mudoy da kakurim bat kiba hayeng hasem jong u ban hadu menta kipulit kidang penlong ya ka jingto kit kaba penya bat ka jingtwet ban yok kem ya kibadon kti hagani ka kamrunar.